Dongkaching tu Longmir jeng college ke cheng si freshers meet mate kewang mi lokachali arisu ejang atuma phan kangthong karne amai ke paman pon pini ar koi ni phai krisir kep ani korkanti constituency ke parlo pon Dongkaching tu mate dentaghat Longmir jeng college ke cheng si freshers meet mate kewang mi lokachali arisu ejang atuma phan kangthong karne amai ke paman pon niligido labangki dentaghat Longmir jeng college adon rilongs do labenti dentaghat college adon rialong pini nili ke paklang pon kang tu laki first freshers meet Longmir jeng college dentaghat longs do labenti labang sudon dentaghat Longmir jeng college adon rilong pen nili uthot college long dam besi nangli tuman college long freshers general freshers nambaklang pon masi aprang paklang pon Labangso freshers meet katalon pon along karbeng autonomous council em raju tisu alhi sakwaman pen chitong dot lapen em khonsing dongpi dentaghat Longmir jeng college principal bibison rongpi XEM Kangbora Tokbi BJP Korkati constituency Maipu Doloi Ingti KLJA General Secretary Akash Rongpi atum pencheng loktenang an man peng kido ke thekiding atum kecheng si dentaghat Longmir jeng college freshers meet katalon pon along chitong dot Dentaghat awar along pen penang an ani pen kar ipon asam laki college isi donang tipu akemang pen karbeng autonomous council em raju kiso ahil pen kabor ipon ajok pini Dentaghat mate Dongkaching thualong Longmir jeng college wan PC non owekimi lokachali arisu ejang atuma phante bok pen lokachali awar sak ipon lo Lason si Dentaghat awar along pen Longmir jeng college ke damtang suri ni raing kore esi matijong ni phai kri siar ni Ingdeng for all Karbeng long inter college Karbi cultural competition Dongkaching to higher secondary pathua klam along kapadopon ahutsi Karbeng long autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang aredeng pensi Longmir jeng college include pon lo lapen labangsa college along lothandang atoma phan pustame appointment letter pipajir ponsi Longmir jeng college loke thang pasing pon Lauson si pini Dentaghat Longmir jeng college ke cheng si freshers meet amai padopon si aning arong cipirinti lapen mai judiat apit kadukawi kacetong dun abang hu abang pikido ana phan pustame coran culin pon si puthot cultural program padopon labangso cultural program along Karbeng autonomous council em rajuti sopensi ingkupi pon lapen labangso cultural program along Karbeng long nijang niham kacetang klub alun sepi akang sa ingiti dan sedoji parju ponsi ningar cepiriti dong muka pen tanong piriko Karbeng news Longmir jeng college long teaching staff tum kethan kimi labente koma phandong churuji lab sobang so apnak teaching staff tende arju ponthuna baido apnaloke yak Longmir jeng college hoar pisot apnaloke khatu kiniki student opra kiniki শিকাব লাগে kiniki শিকাই আৰু আপুনি কাক ধন্যবাদ কব কোন কব মই এই কলেজখন নতুনকৈ চিএম ছাৰে প্ৰচেষ্টা কৰাটো মই ভাল পাইছোঁ কাৰণ এইখিনি এৰিয়াত এইখিনি ঠাইত মানে কোনো ধৰণৰ কলেজ নাছিল এতিয়া কলেজ হোৱাৰ বাবে ইয়াত নতুনকৈ কলেজ হৈছে ষ্টুডেণ্টবোৰে ভালকৈ পঢ়িব পাৰিছে কলেজ এখনৰ বাবে দূৰণিত যাবলগীয়া হোৱা নাই ইয়াৰ ওচৰ পাজৰ ষ্টুডেণ্টবোৰৰ কথা কৈছোঁ আৰু পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আমি টিচাৰবোৰে ইহঁতক সময়মতে পঢ়াইছোঁ কিদৰে তেওঁলোকে পঢ়ে এইবোৰ ধ্যান ৰাখিছোঁ আৰু ছাত্ৰ হিতে শিক্ষাৰ মূল্যত কেনেকৈ শিকে আৰু কেনেকৈ শিকোৱা আমাৰ অলপ কষ্ট হয় অলপ কষ্টটো হ'বই প্ৰথম হেৰি দিয়ে কলেজ সিহঁতে নতুনকৈ পাঠ্যক্ৰম পাইছে সকলোবোৰ বিষয় নতুন সিহঁতৰ বাবে মেজৰৰ বাবে বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নতুন নতুন বিষয় পাইছে সেয়ে অলপ কষ্ট হ'ব কিন্তু ষ্টুডেণ্টবোৰক ভালকৈ বুজালে সিহঁতে এনে আপুনি ইয়াত Longmir jeng college হোৱাৰ পিছত আপুনি কাক ধন্যবাদ দিব মই চিএম ছাৰক ধন্যবাদ জনাম প্ৰিন্সিপাল ছাৰক ধন্যবাদ জনাম তাৰপিছত জয়সিং কিশোৰ ছাৰক ধন্যবাদ জনাম তেওঁলোকৰ বাবে মই ইয়াত এপইণ্ট হৈছোঁ ধন্যবাদ আৰু মানে মই মোৰ সৰুৰ পৰা ইচ্ছা আছিল ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়োৱা সেই সুবিধাখন পাইছোঁ মই সেই ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ আৰু ছাৰ আপুনি ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেছাৰ মিট এইটো বিষয়ত আপুনি ক'ব নেকি এইটো ফাৰ্ষ্ট ফ্ৰেছাৰ মিটত বহুত ভাল লাগিছে কাৰণ আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক
সব একেলগে আমি কিবা মানে আমাৰ একে ষ্টেজত পাইছে আৰু আমাৰ মানে ইয়াত বা কলকাতা ইএমও আজি ইয়াত আহিছে আৰু আমাৰ মানে ইয়াৰ লংমিউজিয়াম কলেজ স্পৰ্টছিং বডিত কিবা গভৰ্ণিং বডিত যিমান মেম্বাৰ আছে এইবিলাক চবৰে আছে আৰু ইয়াৰ ৰাজনীতি ছাৰ অহাৰ কাৰণে আমি বহুত ভাল লাগিছে এইটোৱে আৰু Thank you. Coro parpig lo alang litum klarjak pen alang litum rasobang labang so long mir jeng college along naing pu pidet pen alang litum kethan me kadu ko bi student bhan kethan pon me ke charli pon ke me la penti labang so college along thanga kisung awi pen alang litum kewang apen des student ta aketi bok pen ke charli lugu charli ke long join alang litum misen men than pon long ani ngarong pik pus alang litum than puthot ala mispen arju pon thang labang so a college along nang litum nang join date pen nang litum college along koson tong itu Litum mah, dini litum han kela dak bangke quarter nang pi pusipu he, apa non magi dak ke awela ngamat, her secondary long nang pi he room he, na nang sikidu ke thak bai thang sung sik. lapan ti student van kethan bang mane kethan te aning kiri sondoma mate kethan men thik phi sondoma Ke thana bang gela pulo he dia anutin mat ke isi vet ke pun e mati. Ke thek ta dolo ke thek ta dolo la si tumen da bor ipon nang koklo. Coro parpig lo talti nang litum labang so a college kangku aparman pen nang litum EMCM MECML van ke coro pon duma mate bini pu ita sondoma Ke churu ke anutin pan da dolo athe malak tuma join e pen sikichuru mati. Di anton ta la tumne nang chera du yang pidun de pe chok che de mati. coro parpig lo ante alim da ini abai do pen yar tu pon thuna bini la ndeng si freshers sumar pan first ki bipon la henta ghat long mir ding college long la bang so puthak nang ni pini pu Apa sih dari IM saya cuti sopan coro parlo da college ke na ke ban kidai bi bot da athe an ke lo aja college ka bi dik o dak don dan da college pilong pen oso martin di charlie facilities solo la pen non la first peneng first freshers meet lang ni tum ta ke do la teacher ke man long ko sita mi ni tum ne ko pai the o lo si kang tum lo la pen ke en non misen pe pachuni phalsi coro parpig lo tanti pini ilitum long ting stap pe nang thandun mission mana thandun ningarong pe nang thandun alang litum ke akopai kimi alang lituman sir Dr. Tuliram Rong hang phan alang litum coro pon la pen Itu nong leten mahal putak. Itu sini petini mah. Kupi koson men sila long mirjeng college ada nang establish mah. Asal putak. Mahal putak. Kali pini nili tum nil ni rong pik. Nili tum ke ning karong arni iklo. Nabuso nili tum ke pini matha dam iklo ko ning tarong chenam lo. Pini lada nili tum kor kan siara tu mangke. Athema arji ding u penlo ke mang ladak sium college doson de messenger college kum doson de messenger tu degree college. Ihum doson de messenger tu. La sipini labang so degree college so bangke nil tum pini che theglong lo pini che tong lo student of pen staff of pen faculty of pen kado be principal dan chenglong sponsoring body kado be nil tum pina dak isia meeting kon isini tum che phalo pini che theglong lo suppose nil tum ningarong lo labang so itu nil tuma homosti itu nil tuma rata tum itu ran ke hang labang so na ke pleng labang ke kabiang lo autonomous council Elitum Honorable CM Akahitul Dr. Tuliram Rong Hang Hinpen dan kerap la pente Honorable Emily Akahitul Sing Rong Hang aing pen kerap nang citu dun na join si ping lebang so kores so bangke pindil tum cek heglong lo sumar tumbang non dadak kelas ang dun lo la pente kado be kenang sot ana hormu apu sisteme la hinil tum cek heglong long lo la si lebang so join si ping itu Kabiang lo autonomous council asia make hai Dr. Tuliram Rong Hang Fan sebenarnya tuang kade curu jadi lo penting tum Emily ke hai posisi Hang Fan sebenarnya kade curu jadi lo Ibu bersih besar net ku rasa putak tapi long lo rasa kan putak sisi yang ni himbe sisi mah ko. Kecengsi nili kerangkian tuma nilihin principal hin labang so college long principal hin kan labang so college sponsoring body kadowe mate korkan thiarat tuma hin penili kami ang tung kadowe pan churu parpik lo kalang lo
kitchen si labang so college abang ke pachuning si establish lo lapen pachuning sini ditum labang so kitchen si freshers meet di point pertama ditum kator do pokok sini ditum pining si di pon nangkau lo la si kitchen si labang so freshers meet labang so college of freshers meet mate kewang mi dum han bo charlie la so mar kewang mi dum han kitchen labang so amai ditum pini dak Longmirjing college along masih ditum di pon lo lapen labang so amai along nilitum kachop hapon MLA ke haya dorsing rong hangsar alang li wangji pulo sitame kaprega mai do komo silang li chitong donong le dalo sitame litum kachop hapon guest of honor sir Khonsing rongpi medical EM lapen litum kaching hon sir Rajuti so sartum lapen nitum kachop hapon aluhi dolang ongdong atum nang chitong dun lapen RD nang pidon lo lapen nilitum labang so freshers meet kibipon labang ke nilitum la kewang mi ladak Longmirjing college along osamartum lapuki deng pucot kali sitame nilitum alang litum han hang pen mate labang so mai bi pen alang litum han litum me penangan bidi sore sitame nitum pachini mate bidi sitame nitum chi pachoy ponong lapen labang so college labang ke korkan thi hawar long si dolo isi nihin pen sitame isi kachuro bangalalo ni specially la itum sir Rajuti so sir panili churu parpik hangjang athe ladak kipa phi huba hawar sitame sir aning ki hangpen ladak degree college donang ji popen alang li do de sangse labang so college phan ko aneli tum phanang cherak du lasinili principal hin dan sitame itum gaching concert Rajuti so phansami nili hin dan sitame churu parpik la Sir, ada college nang lituma college long non students bang kandolo. nilitum non amat bang ke bang thongke bra hini mate 32 students Honors subject dama sir. honors a subject ado Di department ne. honors a subject bangke non amat bangke lason lo nilitum labang so college bangke non siningkan sita bela lasi nilitum non amat bangke thongnok be college along kopia subject si doma la soting si dakta delo athi nilitum ke chengsi bangke nilitum affiliation phanse tame nilitum longle la ningkan si affiliation nilitum affiliation phanda klemji lasi non mana bangke nilitum thongnok be college along kopia subject si doma la soting si dakta padu kondo lasi non amat bangke pining bangke osomarta phai kom hek lasi non mat honors ke na bangke political science do english do lape history bangke abe education abang education da bela hini si non mage ongdong ge ong Ni padupon lagi po sa honors subject padupon lagi po. honors subject bangke nili tumla thongno bi college long ke trok do sitami la dak somar tum bang aning mane ki ana bangke la hini ke thom honors subject si an ponchot